Papa Bongs lona 100 Spartans aka Khulu aka Alshoni ngingabuyanga nezalo. Siyabonga namhlanje sihamba no Mr Vimba wala Witbank special guest sethu. I-topic yethu esizokhuluma ngayo i-poverty. Sikhuluma ngendlala bafowethu. Sikhuluma ngendlala yenzeka everyday. Yazi umakhelwane sometimes nokulala ngezambane liyi-1. Mr Vimba, ngicela ubulisa wabukele emakhaya. Sanibonani emakhaya. Lokhuluma Mr Vimba. Ngikhona lapha eWitbank. Lapha eWitbank. Sabonga Mr Vimba. Mr Vimba, ngiyezwa uhlala khona la Witbank ezinambeni. Mr Vimba, iWitbank ilokishi elihle elithandekayo nabantu abaningi abavela endaweni ezihlukahlukene. Khona abantu abavela eLimpopo, eGauteng, Eastern Cape, nezinye nje indawo ezikhona eSouth Africa nje ngokuhlukahlukana kwazo. Ngabe yini othanda kakhulu ngeWitbank Mr Vimba? Uthandani ngeWitbank? Yini nje ukwenza ukuthi uzuhlale lana ungafuni ukuhamba uye kwezinye indawo uthande nje iWitbank? Awutshela ababukeli emakhaya. Babukeli emakhaya, iWitbank ngiyayithanda kakhulu. Why ngithanda iWitbank? Ukucala ukuthi umuntu ovuka ngesiphanini ekuseni, kusekwabasasa, kusemnyama. So angaze ngidibane netsotsi zinibambe inkunzi. So and then iWitbank ngikuthandela ukuthi abantu bakhona bayezwana. So and then yangonazi ngamakasha akhona amacembu abantu abakhona. Mari esidibene endaweni eyi-1 sesizwane sisenze lokho sifuna sikwenze simanyane uba khona oshoda yento simncede la ngifasa simncede khona. Ngithande lonke iWitbank mina. Siyabonga Mr Vimba. Mr Vimba, ingabe mhlambe la uhlala ngakhona endaweni yangakini eWitbank kukhona yini abantu obaziyo direct aba-affectiwa ile topic esikhuluma ngayo namhlanje, indlala, abantu abangalala bangadlanga, abantu abangana roof, abanganandawo yokulala, abantu mhlambe ulusha olungasebenzi olunganamsebenzi. Ngabe khona mhlambe izinto njengomphakathi enzenzayo ukuzama ukuthi nilo nayo yonke lento engizama ukuchazela ababukeli emakhaya? Ninazo yini mhlambe indawo ezifana nabo center, abo home for abantwana abanganabazali? Akuchazele nje ababukeli emakhaya ukuthi yini mhlambe into enayo eWitbank esiza umphakathi. Engicabanga ukuthi la iWitbank indawo asinayo indawo yabantu abahlelelekileyo okucala nje abanganamakhaya, and then nolusha alusebenzi, nomakhelwane bakhona abanye abantu babona ukuthi basafarisha kwezinye indawo nalapho. So bekungathi thina singathi singumphakathi abanceda abantu abasafarishayo bengamakhelwane. Ungathi umakhelwane esafarisha so yamyekela wena mona udla ipapa iyodwa inesuphu. So ungathi ngamsiza uthenge noyiphisanyana inyama akwazi ukuba naye abe ngumuntu, because ukudla kumnandi kuba kune mshebo right. Bakhona yini Mr Vimba abantu wena obaziyo? Mhlambe abantu obaziyo, mhlambe abantu abanenkinga yokuthi mhlambe balala bangadlanga, obaziyo nje direct wena la uhlala ngakhona. Mhlambe abogogo abanganazindlu or nje abantu abahlezi badlala amaludo emakhoneni, abantu abasha badlala amaludo abanamsebenzi. Bakhona baninzi. Nabo yesihleni nabantu bahleli ngaphesheya lapho. Bakhona bahleli lapha futhi nababona. Yabona uphinde ujike futhi unyukele kwesitato sengale wafica bedlala iludo abasebenzi bahle baphethwe ipoverty. So bakhona kakhulu, baningi kakhulu. And ipoverty yogcina seyibangela ukuthi bekhona ubugebengu, bafuna ezinye izinto ukuthi abathathe amafoni ebantwini, bathathe ukudla ebantwini. Umzekelo beke ndawo kwenye indawo ngale phezulu e16 abantwana bana 13 years bangene efestireni komunye umuzi bathatha impahla zenye intombazane. So ikhomba ukuthi labantwana labo kushuthi endlini ekhaya kune poverty ekhona. So abantwana bana 13 years to 14 years. So bakwazi ukungena efestireni kumngani wabo bathathe impahla zagcwala izibheki zibekwe so
kwezela la kwi-phone la ifonini nabo bantu labo Yeah. banabo so ikhomba ukuthi ikhona something e-loss phi emphakathini kwanye kumasipala waseWitbank. Yebo. No kuyazwakala Mr Vimba. Mr Vimba angazi ukuthi mhlambe wena njengawe direct khona yini umuntu uyafika kuwe azofuna uncedo mhlawumbe akhala ngasamething wamsiza azothi mhlawumbe akhala ngemali yesinkwa khona le Witbank sikhuluma ngeWitbank bana la uhlala khona yini umuntu uyafika kuwe akhala ngasamething wamnceda? Baningi kakhulu befika. Yebo. Mina angikhathali ucelanga nto kimi ngikubona ukuthi inhliziyo yami andikunikeza into nje kunikeza. Siyabonga. Andithi bani usungithuma ngibona ukuthi ikhona okubawelayo kimi mhlawumbe okufunayo. Ndibe nithi okay thatha nayo imali thenga into ethile ishenje yakho ndinikeze ishenje leyo. Siyabonga Mr Vimba. Thank you. 100 Spartans. Siyabonga lapho. Mr Vimba, sivala lapho namhlanje. Ngabe mhlambe unayo i-word of the day? Into nje ongayitshela umuntu omusha eWitbank emalahleni nomhlaba wonke jikelele. Mina ingayikhuluma kubantu abasha baseWitbank iwani ukuthi ngendlela ba-unity ngayo nangendlela abahlonipha ngayo ulusha lakhona. Se-difference scheme ehluko kwezistrato ne ezinye izistrato isitothanyana ezinye izistrato asikho sitothanyana and not zonke si-right izistrato zakhona kwezinye izistrato sisitoti ezinye zisistrato kodwa istrato landihlala khona mina ndihamba ekuseni nasemini angishaywa umuntu angenziwa lutho ndizame nje liklini ngenalutho so ingako ndithi ulusha ndiyacela ulusha njengoba ningasebenzi ningathathi i-advantage yokuthi nifuna nina uyokwenza something emzini nithathe ama-TV wabantu nithathe ama-radio wabantu izitendi zabantu hlalani lidlalele lutho nidlalayo nilibazise ngayo ningathetha ukuthi kuludwe futhi ningagwazani because kuyenzeka nicambalisane ngokukhuluma kwena amazwi ne okwenza ukukhuluma amazwi wena ningazwani usumshaya ngempama athatha isitina omunye amshaya ngesitina lo akukho right ukukhupha igazi komunye umuntu ngoba igazi lomunye umuntu liyakhuluma. Siyabonga Mr Vimba. Thank you babukeli.